Y ddau yma ar waelod y tabl. Pen-y-bont yn chwilio am ei fuddugoliaeth cyntaf nhw. Airbus, mond wedi ennill un oddi cartre yn Aberystwyth. Wood yn camu fewn i Cwc Cosby. Yn dal I fynd, yn cael croesiad. Curtis Hudson. Ac yn sgorio. Mae Pen-y-bont ar y blaen. A dyn ni am weld Pen-y-bont yn cael ei buddugoliaeth cyntaf nhw yma yn erbyn Airbus. Curtis Hudson, ail gôl mewn 2 gêm iddo fe. A mae Airbus yn gwrthymosod gyda Darlington. Evans yn twyllo Harris. Croesiad fewn. Ddim yn cael ei clirio. George Hughes, arbediad da ar Rhys Wilson lawr. Yw dde fe. Jake Phillips yn camu fewn. Mlaen at Andy Owens. Andy Owens yn trio gosod I nôl at Jake Phillips. Andy Owens yn dwy'n y bêl nôl. Croesiad fewn wrth Ryan Edwards. Mae'r bêl dal I fynd. Mae Airbus wedi union i'r sgôr. Alex Darlington oedd yna. Pen-y-bont ddim yn gallu delio gyda'r croesiad. A mae Airbus nôl fewn yn hon. Gwthiad ar Griffiths, ond yw Hudson yn poeni. Mae Hudson yn rhoi Pen-y-bont nôl ar y blaen. Yn pasio honna heibio I Dave Roberts. Just fel oedd Airbus yn edrych fel bod nhw'n mynd am yr ail gôl. Pen-y-bont nôl ar y blaen. Cyfle arall I Jodewski nawr. Trio codi'r bêl na dros Hart. Dan Griffiths ar ochr Cwc Cosby. Gosodiad Cyllyn Kinsella, cyfuno'n dda, a ergyd! Am gôl! Chwarae da gan Pen-y-bont, y pasio'n slick. A Dan Griffiths oedd y manteisio. Mae'r rhaid nawr bod ni'n gweld Pen-y-bont yn cerdded tuag at I buddugoliaeth cyntaf nhw tymor yma. Jewski, a mae yna led â fe I redeg. Be ymlaen at Hudson. Mae Hudson ar ei hat-trick. Mae Hudson dal I fynd. Wel, oedd yr ergyd yna beth dros y trawst. Croesiad do fewn. Plat, taro'r trawst. Rhys Wilson ddim wedi cael llawad honna. A mae'n teimlo nawr fel bod amser wedi mynd I Airbus. Congratulations, your first win. You must be happy. Yeah, I'm over the moon. Nothing more than the players deserve, not just for today, but their efforts in the first 7 games. The end of the season, the table's not going to lie, but at the moment I think it's been telling a few porkies, so hopefully we can kick on from here. Do you think you deserved more from the game? No, I think we had too many nights at it today. I thought we'd done well to get back in the game. I thought we were the team that looked as if we were going to go and win the game, but basic defending cost us, and then we're chasing the game again. Obviously they got the third, but I think we turned up and we had too many off it today. Owain, llongyfarchiadau, buddugoliaeth cyntaf Pen-y-bont. Sut mae'r boys yn teimlo yn ystafell newid? Sa'n gallu disgrifio. Falch iawn. Ni di ymladd yn galed heddiw. Fel o'n i'n dweud, jyst falch I gael y 3 phwynt heddiw.